Ko tahi tau e toi ana ki te timatanga o te ipu futupōro o te ao. I haere ake i Irena Smith ki te whakarewatanga o te kaupapa nei, ki te rakorako ake, heha ko ia pū te wāhi ki te iwi Māori, i roto i te whakataetai ka meha meha nei. Ko tahi tau e toi ana! E tohu tēnei, ai marika he wāhi tō te iwi Māori ki te whakataetai ipu o te ao. Te taha ki te manaaki tūruhi, te taha ki te hoko i ngā taputapi ngā lawa Māori. Ai anō mō te rānei, tēnei rā kai te whakanuia e mātau e tātou te kotahi tau, mai ko nei ki te timatanga o te whakataetai o te tournamana. I think you're getting to the stage where you can almost taste the Rugby World Cup, and I think for a lot of New Zealanders, they're getting closer to starting to realise how significant this event is going to be. Nā te Premier te kaupapa a Aotearoa Tūturu i whakarewa i te rangi nei, ka tū e tahi hui whakatairanga i ngā rohe o te motu i te wā o te ipu o te ao. Ka kitea ngā momo ahurei, konohete, mākete, e rā momo tuahuatanga hāpori. Ko te iwi o Taranaki tētahi kai te whakarite i a rātou anō. Tō mātai ko te kōkiri ai e ngā Pākihi Māori, ngā iwi, tai atu ki ngā marae, kōkiri me pēhea tātou tautoko ake ki ngā kēmu e toru ka tū ake ki runga o ngā muti ki roto o Taranaki. Engari, he tika hoki rā kia whai wāhi ngā iwi Māori katoa ki tēnei kaupapa whakahirahira. Anō nei ko tō tātou nākau nui nei ki te Oti Paoro, pre tētahi pēr wahanga kia ki te atu te ao kei ko nei i Eurotunu. E whakari tunu ana ngā iwi Māori te mutu tai atu kia mātai tunu o Taranaki maunga. Nō reira kei te heke te wā, ko te aro nui i nāe nei kia eke a rātou mahi ki te taumata e wawatahi ana. Irena Smith, Te Karire.